Abakazi benda bari kurenga omuri 350 nyuma abazino bo berundanira hirwaro rya Kabuyanda Health Center ya Kana okushomesa bwo kubakubasa kuzaara abana b'amagara marungi okubarira uruzaaro na nokubahaza mama kit pads hamwe na sabuni. Omushinga wawe niwe number 1 kandi ntumwishaba wikiriza naza kugumanyiwe no ikakusindika omwana akwine tukambinga mwizwaro ako bantu endarebe obyo mukazi arikuraba ekinde kitwenda ngo arebere ebyo kurabamu ekisaku cyukwata iwo munyweza omugamanyi amanya gari yagahurra aja atobwira mukazi arikubi twabwira abakazi nkimwe abinenda abahikuzaara abatandikire twabashomesa twabahereza oburabu twareba ngo ekintu ekyo n'ekintu ky'omugasho abo kuba ekimwine mwinaganda amagara bagambira omukyara ngo omwana akikami omushiizo be n'okimanyi bagambira omukyara ngo taakora emirimo mingi egenda neeza kurugamu omushiizo be nakimanyi. Abakazi abari kurenga omuri 300 nibo bari kuzaarira hirwaro rya Kabuyanda Health Center ya Kana buri kwezi bitaba nibaba batiine ebyokubahwera omukuzaara otiireho na n'okutambura engyendo ndingwa. Omu kwezi okuzaza abakazi 300 mbwenu omu Sande tuba twine abakazi nka 6. Emihanda abantu bitu omukazi nakwatirwa enda omu kyaro kwe obundi emihanda ni mibi enkuuto ni mibi aterera wapica tokotindi kuzayo. Nyongera nsima ekigombe ekya Isingiro Brotherhood ekine ekigombe ekirugita abanyisingiro bona ekyabasa kuyamba abakyara ba Kabuyanda binenda. Group ya Isingiro Brotherhood ekatandikaho mukutu gwa internet ogwa WhatsApp bithataba bakekoramu omurimo gw'okutungura ebyamagara ebyobwegyese na n'ebindi omuri Isingiro. Ahabwa TV West ndi area Saritugusa.